Hello guys, welcome back to another episode of Nkanelo Gingirikani. Legere mina nikhanikwa guys dos kuswele kinyora I'm testing itwatora nikhanikwa salute menga titimeli la kumkomba swin'wana swimbirhi leswi nga twa ngari this weekend ka weekend lexi a hi vulavula hi swona swa ku hi weekend xa dangerous leswi nga komba ku kuna ti similarities ya maendlelo between Mr Post na Mayengani a hi nangutini leswiwa se la mukomba swimbirhi leswi Mr Post na Mayengani va swi endlaku loko va kha performa leswi ni vona ku nga ri swa fana kumbe swa yelana a hi sunguleni Mayengani nanguta hi endla yini a hi nanguteni Mawuna vanhu vile ku jombeni ka ti barricades ai tweni ku varila Beni shiri va security tsikana va mina va ta kabira tsikana vana va ta kabira xona Jesu no Jesu mngani wa xona man hi security bot sorry bot no what again bot then what again bot gwamna what again matale tana Beni xila vanhu va xona ku sina xona guys xila vanhu va xona litya tipa xin'wana xi la khanda na stage yes what again security what again security move tavuya straight move security move okay very manti security le doa le dat nyama very the animal Beni na duku tavuya superman kahle kahle defense ta Beni they are just full of energy the vibe swina vibes isa leswi nga xi navela Beni loko xi kha xi performa vanhu va xoka va kha va xi vitana hi vito hi ndlela leyo so Beni loko a performa I pfulela crowd ku yi va ka golden circle ta vulavula swona and I'll give you my opinion about this later moni mikomba na leswi Mr Post a swi endlaku leswi ni komba ni twa swi yelana na leswi Mayengani a swi endlaku or vice versa. 3, 2, 1, Tuesday in the hole. Here got the boy show. Guys. Okay. Lawa la Post avulavulaku leswi ni vona ku swi yelana leswi Beni a nga swi endla laha wadivana phosa ndi byela vanhu ku ma security ku pfulela vanhu va lava ta ku suhi na binga susani ti barricades ku busy boss vanhu va xi favor boss Mr Post That's Mr Post paying respect to Mambaulele aku aba etleli kurula, which is good. May his soul rest in peace indeed. Sekuna vibe. Tavuya straight tavuya se leswi swi endlaka va yisela vanhu leswi vona ku nga ri swa yelana va pfulela ti fans ta vona ku ti
ti va joyina a xitejini leswi swi vitaniwaka hi le ka golden circle. Golden circle loko a ti-concertini tin'wani va yi pfumelela ku vanhu va around the stage, mara vanhu lava va fanele va hakela mali yo karhi, so you must have a ticket ku va ri ka golden circle. Leswi hi ku vona ka mina ni vona ku hi swona swi nga right ku swi endla than ku va i pfulela ti-barricade ku vanhu va ta. That's my opinion ku ri maendlelo ma so ma ku ti-artist ti byela ma-security ku ma move va pfulela vanhu va nghena a xitejini. It's very risky. It can be very, very, very risky one day because a wu swi tivi ku i mani a nga laha i khome yini i plane yini. So siku rin'wana swi nga hi vangela nghozi. I will say ku ri ti-artist maybe a swi fete swipapalata kumbexana loko va endla ti-events va make sure ku ri ku na golden circle laha vanhu lava nga hakela mali yo ku va ka golden circle va nga ta nghena, unlike ku just ku pfulela munhu un'wana na un'wana a nghena a endla leswi swi lavaka. That's my opinion. It's a very risky business ku va pfulela ti-fans hi ndlela liya ku ri va nghena va mi joyina xitejini. Swa pfumeleriwa ka ti-concert to tala ngopfu ku ri vanhu va mi joyina ka golden circle, mara vanhu lava va hakele mali swi vitaniwa golden circle. Mi va pfumelerini ku va xava mathikithi ya golden circle va around the stage, because having fans around the stage creates that atmosphere. Everybody want to be next to their fans. Loko vaseketeri va ri le kule, you feel like they are so far from you, and even it can affect your performance actually, and negatively, and it can positively affect your performance loko vaseketeri va ri kusuhi kumbexana va rhendzele stage. Swi kahle ngopfu leswi, and leswi Benny Mayengani na Mr Post va swi endlaka ni vona ku nga ri swa yelana, mara it can be very risky. Swi nga va vangela nghozi siku rin'wana because a swi tivi ku mani i plane yini khome yini, a hi pengi ku fana laha handle guys, a hi pengi ku fana. So I'll just say let's be very careful about that. Loko ri ke va lava vanhu a va endli mathikithi ya ti-golden circle ku ri vanhu va kota ku va around the stage. Otherwise that's my issue about that thing swa ku va pfulela vanhu va nghena nje. Ni twa nga ri swi nga vangela nghozi siku ri kwalo, swi nga vangela nghozi n'wana mani. Okay guys, ni khensile kwa me hi joyinile eka Nkanelo wa Gingirikani le gere mina khani ku Exdors ke swelekile nyora somiwe kome qoqotho linqaniwe. Salut, mi nga titimeli.